Uhlela physical world. Uyanyukwa, usathana uyanyukela yena. Uyongena ezweni lakomoya, ungenela yena. Yena uma efika usathana akamtholi. As a result uthola ithuba lokusho noma yini kuNkulunkulu ngaye. Yena akekho. Ngicela ukukhuluma nje into engathi ithanda ukuphuma. Akwenziwa awuthi ukuthi kancane awuthi. Kodwa ngithi mina ingane kaJobe kusho mina hayi bathandana ngizona ngicela ukuphuma kulesa. Kodwa ngithi mina ingane kaJobe awuniyangizwa basala sayike sife ukuba uSathane wathi uyanyuka ayogibela phezulu wafika noJobe khona waba kwasothi makhulu nathi baba angeke mfume nabantwana bami awuniyangizwa basalwane inkinga uSathane wama phambi kaNkulunkulu ayiwani uJobe ngekho. Afethu inaje lento khuleka sesi khona siya okunye kwesibili okungikhubala ngikhutshwa ukuthi indaba ke iyakhulunywa uyibukeke uzuyibona abantu eqiniqinisile la angizokuhamba manje ebhodweni mafikwa la kuyakhulunywa uthi uSathane ngicela uthinta yonke into anayo uthi uNkulunkulu okay ungahamba kodwa ungenzele nje ungamthinti yena ngesinye indlela wathi mefika la kwafika oqala lithi iBhayibheli wathi hey amakamela akho bekulusa ngaze manje kwenzeka kini waqhamuka omunye lithi iBhayibheli esakhuluma lisho njalo kwathi esephathi nendaba engaqedwa kwangena omunye wathi engaqedwa kwangena omunye kuthi eqedela lapho kwavela wangena omunye lethi report yezingane zakhe wathi ingane njengoba kade zenza iduku uzoqhamuka umoya omkhulu ngapho shaya udongo la wena phekwe ingane zonke. Ngicela ukukhuluma nani bazalwane lento ibonakala ezweni lasenyameni uJobe uthi kanti uNkulunkulu wami ngehlelwe yini uJobe ucathi lento le njobe yenzeka manje nje iqala la kanti lento lapha ezweni lakomoya ikhulunyiwe yaqedwa izobonakaliswa enyameni. Listen to me 19 kubayo ke uchapter 2 ayi chapter 2 vela ngqoma ikhanda sekwenzeka konke lithi iBhayibheli uJobe waxebhula ingubo zakhe futhi isigudi waxebhula ingubo zakhe wayithela ngomlotha wahamba wayohlala phansi waphendula ngamazwi amahle wathi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile wahlala phansi. That was wonderful ngiyakuthanda namlokho kodwa into esingiphethe kabuhlungu uphinde futhi uJobe ethele ngomlotha kanjalo akasanyuki. Uchapter 2 lithi iBhayibheli kwaphinda futhi ngelinye ilanga uSathane wakhuphuka. Yazi lengikhuluma la ngikhutshwa ukuthi lento angabe yenziwa yithi uSathane uyayidamasela kuyo. uSathane wasubuso buka baba wethu kodwa thina asingamadoda akhe asibasu uyayinyukela uyasehlela uma efuna ukuyongena uNkulunkulu vele abudingi nokuthi asanokhe. uSathane uphethe icode yokwazi ukufika ebusweni. Mafika kwesibili uthi yazwa baba indaba uJobe ngathukanga kulokho indaba uthi ubuthinta ingane zakhe ukathinti awafiki kuyena uyazi manje ngizo-aplayela ina habriyasaba ngizo-aplayela manje ukothinta yena umbuzo wami yini umedinwa ukuthi akwenzeka engayanga kuyena khonto engiyithanda into ezweni lakomoya ezweni lakamoya kwenzeka lento enivumelane ngayo uma lapho awudluli awusekho isivumelwano kuthiwe lapha thinta ingane uthinta impahla ayini ngiyamazi uSathane mina ihlongandlebe wake wazama ukumthinta uJobe wahlulwa ukuthi akuvunywanga kwamoya. Wajesulula isandla kuJobe kwathiwa kamoya hayi no ngazi ukuthi ipermit yakho ihamba ifika so awuhambi ufike la sokhohliwe wabiza ukuthi uzathinta uJobe aphinde sinaqale phansi anyuke futhi usasele njalo uJobe still kwathi ngishumayele ngento ethi izwe lakamoya liyiqiniso kwathi ngishumayele ngento ethi izinto zonke eqala ezweni lakomoya bese ibonakaliswa kwelenyanga. Mufuna ukuphika lokho isiphike nawe kwathi wasenza umuntu omfanekiso ukuthi ungakaqhamuki uyafuna ukukhumbuza kunye wena awukhumbuza uJeremiah
makhulunywa ngakho ungakabunjwa ngisho Yes. ngakwa kusho ukuthi yonke into esiyibona enyameni ayiqali lapho lokho esikubonayo manje iresult izinto zenzeke ezweni lakomoya iliphi izwe likamoya yiphi indawo efuna ukuhlonishwa abazalwane ngicela ukukhuluma nani bazalwane awu nakho ngikhuluma namhlanje nakho ngikhuluma abantwana bakaIsrayeli bathenjiswa iKenani Hey. kwathiwa baphuma eGibhithe baye eKenani ngoba eKenani khona uju nobisi izwe leyinyosi noju nobisi izwe lihle elikhipha ithelo zakhona ngesikhathi sakhona awu ningilalele kodwa right there amaKenani ayisevele sakhile khona nama Amoni ayikhona kwakhempiwe lapho kuvaliwe ukuthi mhla etayafika ama-Israelites angatholi izwe ngicela ukutshela uIsrael wathenjiswa iKenani kodwa ibandla likaNkulunkulu alethenjiswanga lona iKenani into esethenjiswa yona nala amandla ethe khona nala imfihlo zethu zikhona nala ujulu khona nala ubisi lukhona yiswe lakomoya izwe lakomoya zinceku zikaNkulunkulu lihlelwa abathakathi bayacanasa ezweni lakomoya of which izwe lethu Hey, usiyangandise nangemshanelo. licanaswa ama-devil worshippers ama-satanisti alithathile izwe lakomoya alidominenta ayenza noma yini afuna ukuyenza uma efuna ukundiza ngomshalela ndiza ngawo uma efuna ukuhamba ngesinkwa hamba ngesinkwa angiyangizwa kodwa bazalwane mina ngiyembezwe mabekhuluma abanye babo kodwa nginamsebenzi futhi nabo bathi besihlangana sibamba ama-meeting emkhathini kuyasho ukuthi laba bantu noma behleli bedla nawo isinkwa kodwa there is time for them la khona besuka khona bakhuphuke bayongena ezweni lakomoya bakwazi ukubona noma ulele endlini yakithi usathane into ayenzile untshontshe into yakithi wayinikizwe Hayi. Hayi. awufasa amabhande akufasa ibhande Hayi. fasa ibhande Siya majikeni guys. Jesus. Uqala umuntu kuleli khona. iBhayibheli lithi kwakuneprofeti igama lakhe uElisha lithi iBhayibheli uElisha inkosi yama-Aram Kheprusa ihlela impi ukuyohlasela